Ijeme, ajebe miravije ni jebe niana. Okome, love toke hechazugbene. Degwe yi ovia hon, wawa setin, kyorion baze mwe yaona. Benege jebe khana, benata esebebona, wana ye viemo, waweni ya defi egbe libya. Ha! Evego, nene sinima ena kien done waire. Ya ege mohia ni ye sinima titi, ehia kikpofia rave nesankae. Degwe yi ovia hon. Kevi, dagudage beleo. Wisi ne higiato akobeno mune dollar. Wàá mama ẹ wà bọ́mà ẹ bá kó títí bàbá sàkárì ẹ ọ́ ní dọ́yẹ pọ̀lísì mu ẹ ìgbàdìgbàdì àmì ẹ̀ bá kó má bá náà sọ ma pẹ́. Love toke hechazugbene. Èyí ló sọ ọ̀flò. Are you God? Kewe Andrew Sawaru, iya bugbe mese abanyana kwa vene sakare. Andrew Sawaru, wawase ti wana ipakpe rada. Unawe ni ya asile mwego. Hey, sinimana. Emego, wena we Nigeria, eriawe webo. Nukwa dogere, iwe migele kwe waruwe. Na oka ya natamoma. Egegenia, nula siri shobu nobza kewese. Wena liye enwe. So kwa weno deya mote. Ugu boege, the producer, the distributor, and the marketer. Yenoge Bright O Audio and Video Center Nigeria Limited. Ore 114 Sokmomba Road with Secondary Secular Junction. Egede gede nwanani no ware Secondary Secular Junction. Eva jebe no wajebe miebe. Frank O Disc with 41 New Lagos Road with New Benin City. Emego emo Mario gwe iwe mi gede gberuwe. Emego